na nohách, váha. Tak, dobre. Ideme. Áno. Využij ten roh na vonkajšiu ruku, vnútorná noha, najprv narovnaj a ideme. Nedrž, poď, poď, poď. A pekný prechod. Váha dopredu. To je ono. A krok. Veľmi dobre. Poď, poď, poď. Pracuj rukou. Tak. A celkom pomalinky pôjdeme do toho prechodu. Pracuj rukou. Tak, tak, tak. No, dobre. Tak, tak, dobre. Tak, a nepredklon sa pri tom cvale. Pristavíme akoby dovnútra plec. Halu. Dobre. A sedím, ľahká ruka na seba. Čekni vonkajšiu ruku a ideme. To je ono. To je ono. Ramena dozadu. Nepredkláňame. Neškup. A lahulinko, nechaj, len váha, výborne, neber ruku. Výborne, už krok. Výborne, do šikma. Halup. Výborne, láhunko. To je ono, už to. Super. Nechaj vpredu, nechaj. To je ono. Tak, a teraz sadni do nej. A ideme. Lepšie. Seď. Váha dozadu, váha. Dozadu. To je on. A šup. Áno. Halu. Dobre. Seď, nepredkláňaj. Ľahká ruka. Výborne. A pomiagame. Výborne. Pekný kruh. To je ono. Super. A na oťaž späť. Pekný kruh. Makam, ukáž. To je ono. Výborne. Dobre, stačí, pochvál. Dobre, veciru, ďakujeme.